Mam tuh acan, hah? Tuh acan gelap mama tuh ke rumah sakit sa deh inu iya nak. Jadi dia keneh tuh ah. Nya tuh mamula. Lil, tungguan pare di sawah lo bapit. Segala lupa itu teleponan ugi. Mana tuh tungguan lilin wae. Heeh, buru bareng teleponan wae. Kumaha urang atuh can teleponana riweuh mana-mana. Yang terselanya bade nungguan pare nanti sawah air manu. Nya. Selanya. Segala lupa. Pemankeun topi buru. Yang bandring. Depan kopi eueuh, man topi. Siap bos, laksanakan. Ya mana kenaon lin di titanuan pare di sawah? Kenuan si Samidan nyokot bandring lila ya 2 jam mah. Rek ngaritin mah. Meneburit ngerti? Oh, terus di sawah kaburitan. Tah kitu palaban mang di tadi ngaganengkeun. Rungsing kena otak lagi. Mas pare di. Tungguan pare urang ke desa. Samidan kemana di lila? Duh, maaf Lila Lil. Samidan, mana nih kemana? Lindi menaik nuan pare? Ani malah naik penyergapan. Wani ge sarua nyergapi it. Aduh. Bagus lah, buru lah. Dia topi. Dili na itaro tulil di luhur. Di mana? Tuh di luhur. Man batu. Si Samidan yang nganahaon itu meni kulah korek itu. Komandan, batuna. Hari mana dengan batu nahaon? Jangan batu akik. Buru ah.
pare tikat kaki aku manu. Tuh tikat karajet. Tikat kaki ya marulagan. Badan saya minum kayak naon di napas. Kosong. Semida dari maneh-manaon di napas mending tikat kosong kieu. Variasi aa. Ah, ning aya hui ah. Sayang Tong ah. Neangan tuh dulu itu loba urut mengalat tadi. Nilai cara tuh nepai ku kurumujan. Ah gue. Mana? Mana? Tuh di tuh pare. Man batu. Ah, kuhui we. Huiku cuma sedikit lagi dimakan. Pan saya lapar. Kulan, cobinya dia sekali deui. Huiku cuma sedikit. Terus buru tuh bandring meong. Mana? Gitu tuh. Bagaikan langit dan bumi, aku dan engkau selamanya tak pernah pisahkan bersama. Buru tuh bandring. Aduh, capek euy ngarit unga poe leuleus. Saat dia tuh maledog teh, aing menyeri. Kenapa tuh nya? Teh, aing menyeri. Saat dia maledog teh. Woi, jauh leh. Ah. Hah? Kulat, gak punya.